paket sembako, beras, minyak, gula, bumbu sembarang bebas. Duduk manis tak terkes sampai rumah. Hanya di Asta Seni. Dum didi dum di dum, didi dum didi dum. Dum didi dum di dum, didi dum didi dum. Saat kulkas kosong, perbekalan pun habis. Aduh gawat, kata mama, daging ikan beras tak ada. Kamu tahu cari mana? Asta Seni in the shop, yo, yo. Message aja, pesen aja, texting aja, order aja. Bahan makanan aman, dapur ngebul perut kenyang. Yo kosi, Asta Seni yo. Yo kosi, Asta Seni yo. Yo kosi, Asta Seni yo. Yo kosi.